راوشکاری انجمن اجتماعی کردستانی لسوریه دکتر محمود عباس خیراتنا تتکن لسر رادیو دنگ امریکا باشه کردی دکتر او هلوستا ترکیه درباره اف پفچینن که دناورا کردان و ترکان دل باکور سوریه دبه تکاری هنه کی برفره هجمرا شیروه بکی دما و باش بی ترکیه دما گو جرهاتا سمحاندن از بهار دکم کوماری گرینگ امریکا و روسیا وحتى تكليه بينا بإيران ردمات تالي دمك جو يعني داخازية وانا تمام هات سراس كرن انه كتركيا دكاري بك سينوري سوري دا او دكاري برجوانديا خد هندروي سوري دا بمشيني بتربت تشتي قدايا خويا كرن سر بنجها رمياري او بنجها دبلوماسية دنافا دولتا دا نأو بنجها ياغو امي بيجن يا بيجن انه ياغو او دخازيد هندروي خد طبعا لبيدري اسقط ميزينم انه تركيا دا خازياوي قالكي كورترا تشتيغو ديدي خويا كرن دا خازيا تركيا از ميزينم انه قزنجيكا ديروكيا هي لعرضة سوريا دميزيني ولعرضة تركيا دميزيني بارشاكي قالكي جي مظن انه او امتداد امبراطورية عثمانية كيفن را راستك با كوماري تركيا كيفن او دا قازي نتكرن لي تركيا شعبي خالد ميزيني بن سها انه دخازي آراميكي هندروي سوريا دا تشيكي يعني شمالوينا قصدن خويدي تخازي بين السر ميداني. بله دکتر محمود اگرم بدن برچاوان کو امریکا بری اف یک شرمزار کر افشارید ناوینا کردان و ترکان در باکور سوریه ایرو و ایران جی بانگا بداوی هاتنا و اپراسیونه کرو گوت اگر او بردوام بکه ده بهتر خلک سیویل بیت کشتن گلو اف نشانن کو نتنه هزن ناونتوی تفلیه وی کی دبن بله هزن هریمی جی ده تفلی وی کی ببنو هناك پروتستو کرنو و ناراضیبونا خو بدن زمان از بهار دکم ناراضیبونا ایرانی راست بلکه ناراضیبونا غدی خویا کردن ناراضیبون ایرانی بس از خود میزیم او ناراضیبون یا ایرانی یا روسیا دبنگه خدا يعني ناراضيبونا او بارچه استراتيجيه جو روسيا في بغريدايا روسيا وقت قدام تركيا سمحان جو بك سيونيري سوري دا حتى دمك جير سمحان وحتى امي بيجن مدكي حتى مسافه كي بلكي نبل زيدي سينوري جرابلو سيبو دمي وقت قد ميزين تركيا درباز بيتر بريا ايراني في نرازبونا هاد دنا خويا كرن از بهوردكم انه وقت قد زيده بكي وی خوشک به خویا کردن انه ترکی زیده سینوری گوجر هاتیا گوتن درباز دکه جبر گو انه ترکی دبن سها ایریش اثر داعش دا هات ایریشی لشکری سوریا آزاد کرد هات ایریشی او لشکری گومن بجی آزاد کردی ایریشی وید که اف کسی ها یعنی اف گروپ ها تبیت نوید که به استراتژیکا نه او استراتژیا گوش سروی نه هاتیا لب هات کرد یعنی لب از باورد کم انه وقتی گوزیده بکی و اف گروپی ها بکونا میدانی دا و ترکیه بسکنین حدیبی دا. بله دکتر محمود اگرم بدن برچاوان که هنه کراپورتان بحثاوی اکید کرد که رنگ آگر بستک دناویرا هزین کردی و ترک دا باکور سوریه هاتبه چیکرن لی ایرو ترکیه او یک رد کرو گوت ام تجاری به گروپ تروریست را آگر بستان چه ناکن و ده اپراسیون ما بردوام بیه بنرینات او یک تا کیجان آسته فشار داده سر هزین ناونتوی نتنه هزین هرمینه هزین ناونتوی جی که رنگ ارکوان گرانتر به دوی درباره دا دراوستان ترکیه دوی درباره دا به تایبتی حوالبند وی امریکا مثلا لبيدر تشاواتشي بوا امريكا دسبيك ده وقتي كو ميزان طبعا تركيا يعني دواري استراتيجي ده من دولتك قال لك جرينجا ديروكيا وينا تركيا بامريكا قال لك خرطه وياك دولتي ناتو هي جرينجا بس ده آلية دي ده هيزا يك امين جو ايرو شر داعش كرد سوري ده وحتى دروجرات نافين ده العراقي دشكي يعني كرد بون بتيبت سوري ده يبجيبو
إيرو وقت جو شرية بيجبكي دمكي جو إنه البرجواندية أمريكي بخد خيل تكتيكا بتخيل وحتى إيش كاستراتيجية وإيش كد دروجلات نافين دخلات كي أفاها بالتيبات أصبحوا دكم إنه أمريكي وقبول نكن بجبروا له كي أصبحوا دكم الميديا ده بتشكيلو نرمي قوت لأز بيزين إنه الدبلوماسي دوار الدبلوماسي ده دبندا بخورتي قوت تركي قوت شنابت بيها يعني بردوام كي اللي بيدي ام ناكوكي كتبين ناكوكي كدنا برا تشتي جو سر ميديا درت كبي وناكوكي جو سر ميداني درت كبي سر ميداني شرحات راوستاندن دنقبا كردا ودنقبا تركيا ده بس السر ميديا تركيا تخازي بدي خويا كرن وي عن جهيا خوي امبراطوريه عثماني وكا اردوغان بدي خويا كرن انه از قبول ناكم مثلا يك مجموعه كجروبا كجو انه زوينا حسيت كنت توريست جو كاربي وقت مسويه جمهورة تكيليا بكي باشا دكتور محمود بنرينا تدبيني كتخ هيلن سورج تركيا را هاتنا دانين جالية هزن نافنتوي دا چه جالية روسيا دا به چه جالية امريكا دا به دسپی کرنا اپراسیون دا اگر هم بدن برچاوان کو او برنگ کی جرنگان اگر نهینی بجی له باری کرنا وان بود در باسبونا و دسپی کی دا وقتكم هو بشكل دور ميزاني او خطا صور جبري ذهبوا تركيا روجي اول ده وقت قد دنوكا سوريا شريش سوريا ده سبيكر وبنابري سوري بونا تقريبا نزيكي مليون كي بش 2 مليون هندري تركي ده هنجي تركيا وقت او دا خوازيا خد دا خويا كرن وقال لك سركار كر جو انه دخاز بس سينوري نقبا جراب لو سعزازي ده بخي بن دستي خدا دبن سها جو انه اوا بنابري سوري الودي ادي بجهبكي او دا خوازيا وينا بسر ندكت اجبر نقول امريكيه ندخست اجبرگو به تیبت روسیا خستبو سینوره کی صورده چه ند بو درباس بی وتزانی بگو درباس بی ویلی بخی و بلکی تبی ایران طایره که ترکی دوی وقتی ده هات دانی برگو طایره روسی بی بکبی بری صالح اول ده اللي بيدي وقتی گو ترکیه درباس بو به تیبت بداخوازی روسیا بو او روسیا موافقه سر کرد بس از دمیزینم ایرو وقتی گو ایران بیت اجتهاد بیشید بیچه نابت درباس بکی زیده بکی دمک گو انو وقتی گو موافقه سر هاتی کرن موافقه يعني سر هاتی کرن حتی وارکی ده حتی عرضکی جغرافیکا نزیدی حدکی گو مثلا امی بیشن بگهن نزیکی منبج از بهورناکم گو انو روسیا دابیه ده امر جرا يعني آزاد کربی حتى بكي جو دورا من بيجي فوقت قد ميزين تركيا وي سينوري جو روسيا جيرا قوتيه درباز دكي هم تشري خدا وهم ده عرضيه دجيكي از باور دكم جو انه جيرا دي خويا كرن بدوار دبلوماسي ده انه تسينور درباز كي تشينابي بله راوشکار انجمن اجتماعی کردستانی لسوریه دکتور محمود عباس تج ولایت تکساس امریکی به مروی گلکس سپاس كم بين خير وخشيه